uba Piyush Marwin ubalong unong mi kemat jong ke United Democratic Party jong ke Raniko constituency habakren hagajing elang banjit ya kinongkit kam betema jong ke UDP Women's Wing jong ke Raniko circle ulong bakajing job jong ke party kadai nakajing trelang jong lai kenun kata nadu kirang ba kisamla khamtam kilong kimi but ngidon ke jing kermen ban job da ke besuk hakani ki election arja arpulai Namar kata ula aku beli kerpang ye kilong keme, bat kerpat ru ye ki ban ai bagani ke mensim, bakan ye isno haki haman lekesngi. Ulai tho ru bahagani ke jingalang om tang kilong keme khasi ke belawan Henry ki dan ru ki para long keme na ke khappo ne border na do Mahesh Khola, Konjoy, Maupulun, Balat, Moilam, bat kiwe de ki bade ki hajong bat kiwe. Kiwe pat kinong kren hagani keski kilong ka kong Pretty Roy uba listening Marwen advisor jong ka UDP Women's Wing Raniko Circle ka kong lista thongni president jong ka UDP Women's Wing Southwest Khasil District uba Gigi Bong Snaitang president jong ka UDP Raniko Circle bat kiwe de kinong kit kam ba khamat jong ka UDP Women's Wing Raniko Circle kilong president kong Larimon Kharlartang general secretary kong Nirmaya Hajong paisa ba listening Marwen lembat kiwe de kinong kit kam bat kit khot jongka ya ketika jingalang lapan long hapo ka community hall jong ka Shnong Rangthong Southwest Khasil District Kermen house nam ara jara fly ka party jogi kanwan rap yang yoso jong ke jingjang I pai kmat menta nado borar sepi setai nado maupulun teter satu moskola yo I akipur kalalai baka budar jogi nang sebut antu kaduna ha ka party ini Henry mentapat kaca kebalai ciktan bodar ni baro kila pai kemat satang ya ke parti ini. Hakitan langam nadu nong lam terter syadu amasang. Ya ibu itu kita kalau deka tem maklaim ha jong ke UDP. Deka ni kalau penkemen bat ngidon ke jingkermen. Pada ke jingkerku belai ke jing trelang jong wei pakwei nong kersan ya ke parti. Yin sayora yang yo so jong ke jong job hunus nem arja aflai. Pidon sisa katakan mensim banyak trelang berpenklanya ke parti hapo ka konsumsi hi borong kawe belai ibu yaki grup ramba parents body belai ibu ya ka women swing ki grup entai ki youth wing ki samla nyibu hapo ka konsumsi na kementa bernyatrai lah lekat berpi baro berberkhanya ke parti benjit yang hikmat bangin yo ya ke jinjok kamdai ka besuk pencutrai tang bangi kiramba kisamlah Henry ngidon kamlang mapi kilong kami khamtam mi phi kilong kami ngi jutep bani jukran ya kani baha kanu ke singelang ha kanu ke kenhun la kadai ha kanu ke bentah lem kilong kami kamlong kabasit kabasingan sisen badon kilong kami ha kanu ke program kadai kabasit kabasingan bah ngangai bawa napo kayeng kesem khamtam nanta kibreu jugi sene mo kibreu jugi sene katam kinong jungi bangiru hayeng sem lala imdon ilong kami mo lala ngiru hayeng irang ba nukin kam jungi lala imdon ilong jungi bangilayo ayaki grup rang ba ngilayo ayaki grup samla mentakeski ngilayo ya ke grup kejopi lemba ke jingia trelang jong kini ki baro lai ke hon mo ha koi kalama ha koi kesek
ngayu I ba ka parti ka shet ka singai ba hapo ka konsumsi ngamar tatin su lada kawan ka election ha kano ka por mo namar kanik snem election ngimtip ya ka tarik ba jownai ngiong bagi sa san reu ni nyownai re ngimtip kai ka cipenyai jong ka sorkai henry haba ngai I ka cingyak jenti yu I ka cingki kli ki jong pi hapo kisnong kithau hapo ka primary unit hapo ka zone hapo ka circle hi namdan atatin su lada ngapai baro nadu nabodar sablan habaro kisnong ba ka parti kalalong kapala kre na kalian ke jopi pila syamnya ke jiki kri pila pelong yang ke meeting pila pelong yang ke jingilang kumno ban berklan susu yang ke parti kumno ban banyak berkat haba yadai ban kikam kijam ha ke jingai tenti kijongi ha ke dikasaus nem punah buat kipri di amba umdan teli kanam girnya susu anrai akajisnya juga apa kakam kakren kamjam banyak ketin de lese try bolo iyo I development of hair ba mai lale ayu ha kini islam balale lesh pun ajiwan kejingi mantang ni kesi impoi berkat bakat ni insawan pada apa jangan ni kahor anrai Om tangkat ni, panio yang dijinjau, kebetulan burung